A mala mi šćerka 3 godine pa ne umije baš dobro priča, vidi šta je bilo tata, šta je bilo tata. Ja kažem, sine, ovo je galaksija. Pakuj se u auto, tati, treba široka ulica da mi provezu, da mi razdrmaju mozak, a ti da spavaš. Ovo više nije normalno. Hoće, veli, moja ulica raskopali, sve ne radi. Ja sam mislio da je to neki bulevar, stvarno nisam puno prolazio, ja mislio da se to radi, da je to Makarka, Mostarska petlja u Beograd. Koliko se radi? Kad ono obična ulica. Ovo je, pa sad se ovdje ne zna da li građani se raduju da se raskopa ili da se ne kopa. Jer vi kad je raskopate, nikada je za ovo, ja pričam o ugovorima, o dijelu, ja se vezam izvanredno za temu. Ali onda smo do pjene od mora, mislim da to nema veze s ugovorima. A dijelu, Miki, zida se. Slušajte dalje, ne završavamo se mi tu. Gospodine Peroviću, da se vratimo na konkretno pitanje. Ugovori o dijelu, da ne idemo na pjenu od mora. Odlično, ne idemo. Završili smo, vi zidate, nećemo mi. Sad se dešava drugo. On kaže, nije ni tu kraj. Šta nije tu, kaže kraj. Kaže, vjerova ili ne, da Milojko Spajić, Ervin Ibrahimović uvode Turcima vize. Ja kaže, ne može to biti. Veljo Ervin Ibrahimović je musliman, nema šanse. Ja da ti nijesi ga pobrka sa Vladislavom Dajkovićem. Ja uđu unutra kad stvarno ugovore i sluša. Ja samo što se nijesam onesvijestio.